Kardom, nili hithi ripena birda thanbang sami durmi bepi. Non nali dum thekpon long jila ke weekly special bulletin mate hithi ripen kenang sada birta doan. Lasilang polonang hithi ripena birta. Pirthi adang pialong World Environment Day katalon along pacheton dun si Karbiang long adang pialong ta ong dung adi malong thing piarong ke asai padopon pusi. Card News Channel apharang ke atumpen birta nang pale. West Division Central Range Forest ahin pendipu manjaka celeng atuar piadung Keroni along pendipu anteng piarong kiasai kedeng padopon pusi DFO jogadan rong pilapen Ranger tumpen birta pachinipon halapu Bogojan District Committee kiasai ahin pentai sekolah long lapen hanjang lang soa hawar malom tuar akungkung thengpi aklim kiasai padopon labang soa sai kedeng pon along Eastern Range Forest sugajan Bogojan atumpensi rong paroi sira rong poke bathengpi arong rabdunlo anparda Bogojan rong supialong kenan vidya pat school Jin Baba Hindi Higher School atumpen World Environment Day talondon si armu chejeng pen kepang thera saita padopon posi birtalo Dipu Chamber of Commerce lapen akso tumpen ta World Environment Day along pachetondon pen thengpi arong kia saiting pon posi birtalong don 5 June তাৰিখ এই 5 June তাৰিখটো 1973 চনৰ পৰা ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা এডপ্টেড ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডে এই ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডেৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি প্ৰতি বছৰে পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষাৰ বাবে আমি গছপুলি ৰোপণ কৰি আহিছো এই বছৰো আমি ডিফু মাঞ্জা হাইৱেৰ কাষে কাষে দুই সাইডত আমি কাৰ্বি আংলং ওয়েস্ট ডিভিজন আৰু কাৰ্বি আংলং ইষ্ট ডিভিজনৰ দ্বাৰা মিলি আমি গছপুলি ৰোপণ কৰি লৈছো ইয়াৰ উদ্দেশ্য আমি কাৰ্বি আংলং East Division और West Division मिली जी कार्बी आंगलং অটোনমাস কাউন্সিল द्वारा ग्रीन कार्बी आंगलং मिशन सिकाम এইটুকু আমি হাঙুৰি লৈ পেলাই আমি গছপুলি ৰোপণ কৰি আছো আমি এই গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী আমি প্ৰায় দুইটা ডিভিজনে মিলি 2000 কৈ অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিছো Wosigni Paiphor ni Langpher constituency angkang klurdunga hawaralong HSDC candidate Sona Singh tirangpen vote kerek amai rong pli along kepadopon pusi birtanangle. Bangso hawaralong Karbi Adivasi lapen garo tumsi ongdung pen kedo. Labangso hawaralong ningkaning koy back dolo rada tumrong kachukim tang seta pini arni antai skoli hum nata avelang. RCC ringwer lapen mesen ka celenga towar avelang. Rada tum ke doge thak sung pik hangjang. Chethanam lote mekri jang prop an. Pini arni anta majoga racharia songa tumpenta kelang pon abang ave. Rada tum thorpak pen Sona Singh terang apan phapon pen lamthi nanga chepaklang duna tengke nitum majoga songa phanta ning thea thai ave lasinitum dak doana rat ke HSDC aphansi vote pilapo lapen kaprek inut bahini ke kroy atuma ana phanta chethan chimumpon bompo lapen haidet lute ladak arat ke sung an nanglang pon nang pubusi lamthi nang chipidun bangso vote kirek amayalong langpher HSDC candidate Sona Singh terang Babul Kakoti HSDC langpher constituency president Babul Kakoti HSDC Klembang Pu Harsing Bay Khorsing terang Sarmen Hanse Samsoning Ti lapen ongdung HSDC Klembang Potum Chetongdun Karbi Anglong Autonomous Council kelik nangte bogbo majok prekjam aracharya songa tumpen amethang asong ka pahai ponji aphan wod nang khang asai nang panglum bomlo lasona por hod wosing ni phai phor ni Karbi Anglong Autonomous Council ka parlo lumbajong constituency Dhonsari constituency Singhasan constituency lapen phuloni constituency palong pli Assam Education Minister Dr Himanta Biswa Sharma nang kahumri Vosik ni pai po arni ada porpai keba porpen lumbajong constituency angkang along lang soliet anerlo porpai hinira chitima porpen Dhonsari constituency Dhonsari pathua klam arni kang sam porpai plia por malom Singhason constituency arlo long neda long lapen arni ing sam hoba por ahut polonia long homridam si bang pli BJP candidate tumapan vote ke hangamai kepido tekan dak Singhasan awal kidu nalang bencenglo ki thurmio me tomphon woreng wasai ki bencenglo akape sayemo kelon pondia phan sayemo ke den pondia phan dak bati barso ke ramia phan
Pabrik itu mapan, rada tu mapan, lahir masa itu kalau nggak ya pan, tapi dah kacu dunia rada tu mapan, dah siap lo, kikin kalau nggak ya pan, tempe kalau nggak ya pan. Kami admission itu, setiap college or admission ada, lawyer soalnya 5,000 toka, 6,000, 8,000 toka lagi fees dibo lagi sih. Jualan jadi amar सरकार শাসনলৈ আহিলে আমি তেতিয়া সিদ্ধান্ত ললো যে আমাৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে কলেজত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণে ফিজ দিব নালাগে আৰু এই বছৰো কলেজত সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনা পইচাত নাম ভৰ্তি কৰিব পাৰিব আৰু অহাবাৰ আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কিতাপবোৰ আমি বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ বাবে কাৰণে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেওঁলোকে 1 টকাও দিব নালাগে বিনা পইচা 1000 পোষ্ট ওলাব মই আজি ৰাতিপুৱা মই কৈছো আজি ৰাতিপুৱা মই আনফালত কৈছো ধনচিৰিত কৈছো যে এই 1000 পোষ্ট আমি অকল কাৰ্বি আংলঙৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিম আমি বেলেগ জেগাৰ ল'ৰা ছোৱালীক নহয় অকল কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীক 15 আগষ্টৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেক হস্পিটালত আপোনালোকে যদি এক্সৰে কৰে ব্লাড টেষ্ট কৰে আপোনালোকে যদি সিটি স্ক্যান কৰে কমপ্লিট আপোনালোকে ফ্ৰী পাব 1 টকা কোন হৈছে যে প্ৰত্যেক সমষ্টিত আৰু অসমত আমি 1 লাখ এটা দুটা নহয় 1 লাখ আমি মহিলা আত্মসহায়ক গোট আমি গঠন কৰিব খুজিছো আৰু প্ৰত্যেকটো মহিলা আত্মসহায়ক গোটত আমি প্ৰথম বছৰ 25,000 টকা দিম দ্বিতীয় বছৰ আমি 50,000 টকা দিম তৃতীয় বছৰ আমি 1 লাখ টকা দিম আৰু চতুৰ্থ বছৰত আমি 2 লাখ টকা লৈকে মহিলা আত্মসহায়ক লগত আছিলে কাৰ্বি আংলঙৰ সদায় বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং মানুহৰ লগত মানুহৰ কাজিয়া এক ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত অশান্তিৰ পৰিৱেশ আছিল আজি জয়ন্ত ৰংপি ডাঙৰীয়া যেতিয়াই কাৰ্বি আংলঙত আহিছে তেতিয়াই তেওঁ কাৰ্বি আংলঙখন অশান্ত কৰিছিল West Karbi Anglong District along Wosigni Paitrok Arni Putot Bangpo BJP claim Bangpo Atumapan State BJP Mai Purante Das Ahin Pen Kapadam 2 Pusikar News Channel Perangge Jason Hipen Birtanang Pale Number 1 Duar Amla MSC constituency BJP Rachari Asong Pen Bangpo BJP claim Bangpo Atumapan Song Aron Karkan Mate Joy Joy Pen BJP Asong Apan Kepar MG ABD Kangli Masai ke claim Pon Puakoi Kido Ajok Bangpo Atumapan BJP Asong Pen Kepasun Bangpo BJP Asong Pen Kepada Matum Lake Lawrence Teron Ananta Almsi Glipson Bay Samsing Terang Lapen Sarjongka Teron Atum Henlo Kebangji Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilegapan State Election Observer Wosigni Paitrok si Arni Karbi Anglong Nahumriji Pusi Wosigni Paitrok Arni Perangke Atumpen Birtalong Wosignified Troxy Arni State Election Observer Karbi Anglong Nangkahumriji Puajok Wosignified Trok Arni Kangsama Porpen District Administration Ahin Pen Difu Manja Kacheleng Atawar P Lapen Sorkar Asimbon Along Ketar Pon Party Aposter Ankehek Pon Asai Kereng Pusi Birta Ridunlong Militum kasihnya tengke lahir ke langkung kursi dam, damne lahir sarai 3 lakh kan mati. Sarai 3 lakh kan angkong selang tunjung sih lah sokor mata pun teknik pelonte lah extension ke dam pun. Aru bisi ke mana lah wall writing muka se bisi khorcha dam lah tunke expenditure lah macam pinang dia lah. Kita non jitu hal MCC rule mote ke tempi orang anta langkung ke logai longli. Manong ke kosan mana itu man instruction ay kita di office pe instruction itu kita mana kap chokchere mana man itu nak kami ke mana siksa koi kita lawan songon kempon bomno itu mana laksoi election ay mana kecil macam ASDC Hempre ke hangasong ke seng cheng ahut pen kachupa dugdun mate arpukido abang pu amreng constituency tapat arong amekar long singteron HSDC a poster along also ching amohor ke theg long pen aning karong par pegajok amekri club proof an pin pusi card news channel apherang ke kheroni pen bireni hi birtanang pale
Kivangji Karbianglong Autonomous Council MSC Kilik Aphan Ratchari Asong Tin Atumapta Ametang a constituency atok anu along bithe sitame Kilik Amai Dode Sangsepen Kepado Pon Lapen Kilik Apartment poster Hey Huistame Wrong Roop along bithe Ketarpon Teglong Lasonsi Kilik Amai Lapen HSDC Atumta a poster Ketar Ketek Long Pen Amreng constituency Tapat Ahawar along Ong Dungkarbia Radatum Aningarong Chipirinti Pusi Birta Long Anparta Amreng constituency angkang Ong Dungkarbia Radatum HSDC apansi vote ke jogji alam sita matching waiting sai rinti puta Birta Long Pon lasi HSDC asong atum pen Kivangji Karbianglong Autonomous Council MSC Kilik along ke high debt le pupe sita Ong Dung abot long ji pusi Chinidun Berarti kemana parti long cerap dulu. Kopia parti long cerap dun. SDC long. Pini SDC lang nang dia prang cerap dun apa non nang di Garleng ke sarlo. La sinola SDC jitu sembul ang bomolong ke virder lo beda lo di. La sinola bangso sembul silong rupen ang likon lo ningkarong ke. Ningkarong pi. Atau mau saya lakukan ini. La timu pa nama nang libang ke ekdom mane ningduk itu hadi. Laso a simbol teglok pa nang li ningkarong lason tadulo ningduk tadulo lah. Non malam so por pandihina Parman Birtang Wington pon iksenang. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234.
Admission going on for the following programs courses under National Institute of Open Schooling and Krishnakanta Hendik State Open University at Difu Commerce College Study Center for the session 2017 to 18. Last date of admission for all programs is 15th of July 2017. Secondary courses under NIOS. Diploma programs under KKHSOU. Bachelor degree programs under KKHSOU. Master degree program under KKHSOU. For further information, please visit college office or call at 985904032 957739249 99541199259. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্জ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্জ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্জ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্জ ৱাটাৰ Dihinam Mopi Putot Bertalong Wangtulo. Wose Create Roxiarni Gedoji Karbianglong Autonomous Council Kiligaphan, Karbianglong Alongta, Congress Atum Awam Chingtin Rinti Tanglo, MP Gorov Gogoy Lapen Arisang Hotum Wosik Trok Arni, Bukajan Subdivision Angkang Wood Kehang Padupon. Bokajan Subdivision Angkang MSC Anghoy Trok Do Mate Constituency Trok Do. MSC Trok Anghoy Putot Congress Arichikim Along. Kevan G Aphan Pura Wosik Trok Arni MP Gorov Gogoy Lapen Arisang Atum Constituency Along Kilik Kapachitak Asai Dengpon. আৰু যে উপযুক্ত মানুহ যে সহায় পাব লাগে উপযুক্ত আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ ওচৰ মানুহ আৰু অঞ্চলকেইটাই যে উপকৃত হ'ব পাৰে তাৰ আমি সকলোৱে মিলিজুলি আমি চেষ্টা কৰিম কি আপোনাৰ সকলো ওচৰলৈ যাম মই বিশেষকৈ দীঘলীয়া ক'বলৈ বিচৰা নাই আজি ময়ো আপোনাৰ সকলৰ আজি এই পবিত্ৰ অঞ্চলত আহি পবিত্ৰ নামঘৰত আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মৰম আৰু স্নেহ বিচাৰিছোঁ আৰু মোৰ ভাতৃ প্ৰতি মোৰ বন্ধু লক্ষীৰাম ছয় ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আপুনি সকলে আশীৰ্বাদ কৰিব এই দুই আখৰ কৈ মই ইয়াতে নিজৰ সমুম বক্তব্য Bokajan Sarupathar Deopani Lapen Borjan along MP Gogoi Kilik Amay along Chitong Dunpen Congress Aphan vote ke Jogji Aphan Kachitong Arad Aphan Chuning Ripon MP Gogoi BJP Aphan Sorsa Dampen BJP along ke Kaheno Asongja Aphan Kache Pachong Adim Pusi Ningje to BJP dol বিজ্ঞাপনৰ দল কথাবিলাক শুনি আমি ভাল পাওঁ কিন্তু ৰাস্তা দিকত কথা দেখা নাপাওঁ নামামি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফলেকি বহুত আমাৰ অসমৰ মানুহ উপকৃত হ'ব কি উপকৃত হ'ল মাজুলী মানুহ কি উপকৃত হ'ল নিমাতী ঘাটৰ মানুহ কি উপকৃত হ'ল আজি তেওঁলোকৰ জাতি মাটি বেটিকতা কয় আৰু তেওঁলোকৰ হে প্ৰাৰ্থী প্ৰতিনিধিসকল আজি এই অঞ্চলৰ ভিতৰত কাৰ্বি নন কাৰ্বিৰ মাজত জুই লগাবলৈ কাজিয়া লগাবলৈ সংঘাত লগাবলৈ আজি চেষ্টা কৰি আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ কি এই আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে এই বিজেপি দলৰ বিভাজন আৰু এই বিজ্ঞাপনৰ ৰাজনীতিক বিদায় দিবলৈ তেওঁলোকে মনটো বনালে Wosingni Pai Troxy Arni Anarlo Por Paisia Porpen Hanjang Langso Tawar Kok Pli Along KADF Atum number 22 Sarapathar Pen number 23 Bukajan Constituency Hini Chalang Pet Pen KADF Worker Meet Amai Kapaman Ponabirta Card News Channel Apherang Pen Birtanang Pali Borsing Timung Pen Kachipehem Pupon Amay along Edison Terang Pen Alohi ke Pachini Apor Enlo Alohi Aman Pen KADF Bokajan candidate Jiwan Chandra Pathak Sarapathar candidate Kadom Terang P Deopani candidate Surjo Rongpar Mukut Rong P Humsing Be Kangther Be Minika Hanse P Ranjit Roy Sithe Ingti
Pratap Sangma lapen penang an ke the ke dingatum chitong dun mai ke pha athepi alam binod timung pen ke than ke Congress BJP HSDC apan ke kroyatum ke ADF asong along chipa ok dunatum apan kereng lapen karjo amai pusi lamthan adun tu Congress pen bang pharo hini ra bang thong kep ra ke thom BJP pen bang pharo isi ra bang krepli lapen HSDC pen bang krep shrok atum ke ADF asong along kachipa ok dunatum apan dengsi archuponlo mai along BJP atum party ticket ki pi ke chok che rad apan kam claim PG atum apan ke ticket ki pi paid that ajok si tong sikot pen ke ADF asong seng si thur dun nang koklo BJP atum ke 6 schedule lapen hemprek ke hang asong atum apan aning dokde laso ajok si pini arni karbiang long lason manlo lapen lake Bogazan district ke hang asong Kipang tangji apan si Bogazan lapen diopani along BJP atum party ticket pironglo. Lake Karbianglong angkang pen bangkre hini ke ADF candidate Parjab Dunlo lapen bangkep ke ADF candidate atum high vegji. Lasinona dihu ni tijuk asong atum ta council kachari ji ajakong chilong ledeji. Lasi KDF pen kaprek asong atum chelang si council ingni vek ji pusi Jiwan Chandra Pathak nije laso amai pen langdam pulote kadom terangpi abangke ke hai ason lo lapen alang li long kasedan dunji lake Jagat Singh ingti anvet lo non ke Congress lapen independent atum ke avedet asonsi theglong Bukajan Police Station angkang wosik ni phai troxy arni ada por phai sir kebra chiti mapor malom hanjang langso army kema dungalong ahiring tang rak pen kulat aphan kar kapatong ajok bangke thom sarpi marla pen osamar banghini areng ahu ke so pusikat news channel pherang ke anand terang pen bertanang pale Birta kelong dunateng ke wosik ni phai troxy arni ada por phai sir kebra achiti mapor malom Alto car 800 AS09E2055 abang Kuligao anat tu pen Bogazan rong sopi anat hem cedam bom ahut hanjang langso army kem adungalong anung anat tu pen ihum pang tek kar ke pacha hektik pen ke patong dun pit amat ke khang un eder ajok adung het ke do kulat patong dam rai lo laso ajok kulat ahem phu kbepi lapen asupi sermin terompi lapen kulat along kangi prong sarpimar Rika Kamsapi Rublin Tisopi Asopo Harbinong Kro atum ahiring tang rakpen arengahu solo adunga rai kedo atum thek dun longsi rapdun pen Bogazan CHC ke so chelanga hemalong at ponlo laso angbong pen areng ke so ahir kang tang nai ka bepi aphan ke Ladak Bogazan along ke so langun e pusi Dimapur an puthot pache ponthulo Bogazan police atum ta karjulong pen adim humri damsi kenang sot asa an denglo lapen birta ke tok apora hut an ke inut napta kiti alam longpon pela Election Model Code of Conduct karkan abang phulapen abang phiatumapan MCC cell pen kelang pangching pontanglo Assam State Election Commission pen Karbianglong Autonomous Council kilik ahut kapathik pontang kilik aron arkan kema laso putha kelang jari jiapan MCC cell apan arpupilo Assam State Election Commission pen atengke kilik ithur abang phu abang phi atum kilik kapachetak ji aphan lamtoy alo donangji hem arpong pakia paisong along ahem phu aphan arjuje pin penke poster banner hui pabon longle ajam ke the atowar ari banner tar longle thengpi arong bitha song alama tar longle lapen rihing ammi arjok along poster hui Darmate pabon longle pangrum pet alam ke election model code of conduct ateng pen sikili kachapate nangji card pass ave pin penta kilik pachatak ilongle arnam cardom ahem along kilik amaida padolongle puta returning officer low pen pachatak pontanglo Assam State Election Commission pen vote ke jog JR ni copy pi alo se cheponang chimala so puthak Deputy Commissioner mate Karbianglong Autonomous Council kilik a returning officer pen pachatak pontanglo Karbianglong Autonomous Council kilik arni son sirkep angthek angbong e son bak angthek alo donangji la son sirkep angthek angbong isita ave pulote longlea pata medu kitu alo
lapen ration card penta vote joklong ji vote ke jok ji arni ke nang ji ason among angbong electronic photo identity card photo electronic roll passport driving license pan card pension card bank passbook hei hui henlo school college lapen university angthek alo penta vote joklong ji puta returning officer pen pachitak pontu Karbi Anglong Autonomous Council kilik along Arpugido Sorkar Saipula Pen Chokomaratum Wosik Troxy Arni Pen Difu Deputy Commissioner Sai Hemalong Metang about ballot box along Jokpon Bomlo. Karbi Anglong Autonomous Council kilik a returning officer ateng non malom Difu Deputy Commissioner Sai Hemalong Sorkar Asai Pula Pen Chokomaratum ballot box along vote Jokpon Bomlo. Postal ballot box lake kilik along Arpugido Achokomar Afansi Kipipon isi our side. Postal ballot box along vote ke Jogji Achokomar kadukabe bang pharo ke thomdo laswang bang vusik near cap arni bang near cap susi Achokomar amithang a vote postal ballot box along vote jokpon lo designated camp along kedu KL NL abang phu bang phia tumta postal ballot box along si vote jok longji putakat news ahem pi apherangke pen birta longpon Wusik ni Paisir ke por pai ke thama por malam hanjang langso Assamese LP School asai hemalong Bank of Baroda Sukhanjan branch tumpen patir pi ponsi digital banking aputhak financial literacy camp ke padopon Dharmo Teron pen kachari pon amaya long kachitong dunalohi atumapan lo than bang son terang pensi pachini pon lo labangso amaya long kachitong dun BM Baroda Nomeswer Chintis Biraj Bhatadari SGB Risuhanse, SGB Sinkiling, Lapen, Rong Asar Atumta, Chitong Dunsi, Mayalong, RDP Dun. BM Pen Lamte Clardak Pen Thanpon, Bangpu Bangpi Tina Tumsita, Bank Account Chingpu Etsi Akeme, Ate Sorkar Pen Kaprek Our Side Keme Do. Account Jong Si Ave Pulote Varsai to Endun Long Ledaji. Loan Anatsita, Kaike Kipi, Ponji Apanke, Bank Pen. Get towar tholo waiphisita tangka long lock pen hem dojoy ke chokche আজি আসলতে আমি এই অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পটো রাখিছো যে ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অম্বুডসম্যান ব্যাংকিং অম্বুডসম্যানৰ বিষয়ে আৰু আমাৰ যেটো আজিৰ যুগৰ যেটো বৰ্তমান আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ডিজিটেল ব্যাংকিংৰ সিস্টেমটোৰ বিষয়ে মই বহল আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে গাঁৱৰ ভূঞে ভূঞে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ আণ্ডাৰত যিমান বেংক আছে তেওঁলোকক কিবা দিয়া অথৰিটি দিয়া হৈছে দিয়া তেওঁলোকে গোটেই ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকে লিটাৰেসি কেম্প পাতি সকলোখিনি জনাক যাতে যেন গোটেই এখন ভাৰত দুনিয়া এখন ভাৰত হয় বেংগাছৰ আফাতা প্ৰেংকা চিপি পন নাংজি বি wo phak chainong lapen tractor he hui alon pen chenglok hem motor alon kipi ponji awar sai do India angkang chingthur dunlo non ke lasi rong atok ano ke do rat atum anta bank account ke do nangjia ke nang sot buta klar dak pen than pachini pon lapen non ke digital akai pinak mobile ke enthek atum ke joy ke athe mobile pen ta kam claim me pu he hui than pachini pon Hamren constituency angkang Umrasia long Bharatiya Janata Party candidate Mongol Singh Timung pen vote ke hang amai dode sang sepen kepadopon vote ke hang amai along number 8 Hamren constituency BJP candidate Mongol Singh Timung pen ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council click along BJP asong aphan komata primary local committee hin pensi vote ke palong keong naima bangso PLC atuma phan tangka lak ECP ponji pusi Timung asang hopen pachini pon adun thu aphan suri phokep lapen kethom angdeng atuma phan suri thom kep atangka pipachir ponji anpar ta nimarli mate sarpi maratuma phan ke Kolkata long pen choi mate blouse wansi epak pak ron ponji puta BJP candidate Mongol Singh Timung pen maya long ningje pontu Ladakh kamatha meme alama bangke sorlo atuma phan la blouse epak pen tong vote ke pajok dun abangke ke padoi poma sorlo atuma phan kapaching thur ponji aphan la Kolkata pen ke wana blouse epak wet poma Pini hithi rupena berta bangkala ponsu kangton iglo putho chutong thulonang ke bangji bhom guru arni bangso channel bangso por domai thakme kurwang thu